Dobar dan, ja sam Sanja, ovdje imam svoju gošću Asenatu i nas dvije zajedno želimo predstaviti program Sastavi se, program koji će vam pomoći za uravnoteženje i reset mikrobioma crijeva. Zašto je to važno i zašto se moja gošća uopće odlučila na tako nešto? Pa, dobar dan prije svega. Zašto sam se odlučila na čišćenje mikrobioma? Pa recimo da sam u posljednje vrijeme puno čitala o mikrobiomu, o problemu crijevne flore i odlučila sam uzeti taj paket, ne iz nekog posebnog razloga, zato jer ja u pravilu jesam zdrava osoba i nemam nekih posebnih problema, ali zašto ne svoj organizam poboljšati da preduhitrimo neke probleme u budućnosti. Dobro, znači da je tvoj razlog u stvari najviše bila neka znatiželja u tom smislu, to jest, ajmo reći nešto što bi se nazvalo u našem svijetu preventiva. Osim želje za preventivom, da li je bila neka neravnoteža? Znači, ne nešto posebno, ali ipak rezultati su više nego očiti zato jer osim što se čovjek puno bolje osjeća, što se osjećaš lepršavije, poletnije, vidi se i na fizičkom izgledu, znači ukloni se ipak oni neki dijelovi zbog kojih svi skupa nismo sretni, kao neke masne naslage, celulit i tako, rezultat je fenomenalan. Kad je predstavljen program, kad su ti predstavljene cijene, dužina trajanja, ti si bila, koliko, 21 dan si ti učestvovala? Da, ja sam bila na programu 21 dan, u isto vrijeme sam krenula i u teretanu, ali način prehrane se dalje i nastavio, zato jer je to jedna fenomenalna prehrana i svi se osjećamo jako dobro dok to koristimo, tako da program od 21 dan je što se tiče paketa, ali se nastavi i dalje. A reci mi, što se tiče prehrane, kad si vidjela neke namirnice koje bi trebala izbaciti, je li bila nekakva panika, neko razmišljanje kako će sad... Recimo, slatko ipak radi malo problem, jer evo, mi smo svi obožavljati slatko, ali nije to toliki problem, prilagodiš se i malo slatko kasnije se ipak može dopustiti sebi. Znači, ono što bi bila tvoja poruka? Moja poruka za paket Purify, molim vas ljudi koristite to, vidjet ćete rezultate, bit ćete svi sigurno zadovoljni, ako ništa drugo, zbog energije, zbog jednog dobrog osjećaja nakon provedenog programa i paketa. Hvala lijepa.